خۆشکی و پاقژی دەهارگەژی چیاین ژۆرین بکەدا دەستی وەلاتیان دگیژە بەردەستی هەر کەسی وەلاتی بکەدەکە زێدە کە زوانان ددن هەڤ ئەوەوان بەرزوونینن دکن سابوون دگیهینن بەردەستێمە سابوونە کە زوانان ji dîrokê heta roja me wekî kevneşopiyekê ji aliyê welatiyan ve tê çêkirin ji ber vê yekê rengên welat di vê bernameyê de berê xwe dide çêkirina sabûna ki zwanan. ji dîrokê heta roja me tê zanîn ku heke mirov guh bide xwezayê mirov wê bibîne ku di xwezayê de dermanê her tiştî heye xweza hemû derfetan pêşkêşî mirovahiyê dike guhdana xwezayê jî ew e ku divê neytune kirin û qirkirin dema mirov berê xwe dide dîroka Kurdistanê baş tê fêmkirin ku welatiyan tu caran berê xwe ji xwezayê neguherandine her tim hewl dane di nav xwezayê de bi xwezayê re li hev hatî bijîn gelek şopên vê baweriya Kurdan li çand kevneşopî û welatiyan li her herêmekê ji taybetiyeke cuda ya xwezayê sûd wergirtine li her gund bajar û herêmekê Kurdistanê xweza taybetiyeke xwe ya cuda pêşkêşî welatiyan dike wekî hemû bajaran sêrtê jî ji taybetiya xwezayê sûd wergirtiye bi sedan salan e ku li vê herêmê ki zwan têne komkirin welatî gav bi gav didin pey şopên xwezayê li darên ki zwanan digerin û ki zwanan didin hev ji ber ku bi demê re gelek feydeyên ki zwanan hatine dîtin welatiyan di jiyana rojane de di hilberandina gelek tiştan de ki zwan bikaranîne yek ji wan tiştên ku ji ki zwanan hatiye hilberandin sabûna ki zwanan e ki zwanên ku hatine çinîn li hewş an jî serê banê malê li ser cilikekê têne raxistin ki zwanên ter hinekî zwa dibin û hişk dibin welatî wan ki zwanan dîsa dixin hundirê telîsan û ber bi çêkirina sabûnê ve dibin telîsên ki zwanan li ber makîneyên ku ki zwanan dihêrin têne rêzkirin ki zwanan hindik hindik berdidin nava makîneyê makîneya ku ki zwanan dihêre hêdî hêdî ava wan diparzûnîne qalikên ki zwanan ji aliyekî makîneyê derdikevin ava wan jî ji aliyê dinê makîneyê derdikeve
Di serdemên berê de makîneyên hêrandinê tune bûn. Welatiyan bi keda destê xwe kizwan dihêrandin û ava wan derdixistin. Helbet ev pêvajo li gor hêrandina makîneyê pêvajoyeke dirêjtir bû. Di vê derbarê de welatî dibêjin ku ji dîrokê heta roja me di çêkirina sabûna kizwanan de tenê hêrandina wan hatiye guherandin. Wekî din ji her aliyê ve ev sabûn xwezayî ye. Tenê da ku mirov bi hêrandina wan re zêde newestin makîneyan bikartînin. Vaya ava kizwanan hate parzûkirin û di satilan de ye. Agirê tifikê hatiye dadan, qazanên mezin li ser tifikê hatine danîn. Jinên kedkar ava kizwanan berdidin nav qazanan. Agirê binê tifikê tê geşkirin. Bi qazê 2-3 saetan ava wan tê kelandin. Kefa li ser avê tê hilanîn, paşê qazan ji ser tifikê tê hilanîn da ku ava kizwanan hinekî sar bibe. Piştî ku av sar bû, dîsa tê kelandin. Ava kizwanan dikele du ji ser radibe. Êdî dema tevlîkirina xweya xwezayî ye. Welatî ji gundên derdorê xweya xwezayî berhev dikin û wê xwê dikin nava ava ku dikele. Piştî ku xwê lê tê zêdekirin, ava kizwanan tîr dibe. Her cara ku tîr bû, da ku binê wê neşewite, hinek ava ve xwarinê lê tê zêdekirin. Bi qasî 5-6 saetan dîsa dikele. Dema ku ava wê baş keliya, ji xwe tê fêmkirin ku vaya ava kizwanan bûye sabûn. Ava ku dikele wekî perçeyên penêr an jî mas lê tê.
صابونا کو باش کلیایه هیدی بسر قوتیان ده تین رجاندن. حتی کو باش سار ببه و وکی قالبه کی لیوره و ساتهیشتن. ناوم توفیق پاشناوم غولجا جگوند شدادا نافچه دهه یا گردای سرته ام صابینا که زوانا چه دیکن نهو هونه دبینن ما صابینا خوارو کر بره امه بسا صابینا که زوانا بکن چاوا چه دبه بره یا ما دیروکیه چه کرنا صابینا ما بدیروکیه بخزاییه یعنی جبریا ام بجی 200-300 سالا بلکه 1000 سالا ملت بوتان مزوپوتامیا چاوا حوجه پاقجیا خوا چیتیک یعنی ددیتن ام نهوجی عینی بوی یونتمه بوی خزاییه ام صابینه چیدیکن صابین چکرنا ما یا ایرو ام بجی تکنولوژی ام جه فایده دبینن بس ماکینا دهن در خستنه ام دبینن باشقه تتشتادی تکنولوژیا نهو یا زمان ام نایخ نافچه کرنا صابینا خدا اگزما لاشوی درد کوه صدف درد کوه ویتیلیگو درد کوه یعنی نخوشین ولی درد کوه دیرو که دا ناف کردستان دا مزوپوتامیا دا تکسی اف نخوشی ها فهم نکر بین ندیت بین اما نهو اف نخوشی هر کسی را در کتنه اف جبر کیمیاوی افتشته کیمیاوی خود دادن تن پاخجیا خواب وادکن شویه و جا جبر و از صابینا کیمیاوی چناکم بس یا خزایی از چه دکم قالب مزن این صابونه دوی ورم برین ولاتی صابون مزن تینم برتاوی بحردو آلین تیلین وکی براکان توج دگرن و حمویان دهمان مزنایی ده دبرن وای صابونه کزوانا آمده ولاتیان کدک پر زیده دان جبو چکرنا صابونا کزوانان گلک فایده این صابونا کزوانان جرو و پور مروف رحیه فایده این خواه لپرانیا چرمی مروف دکه کسین کو دلاشه ده بیروف و نخوشین چرمی هبن دکارن براحتی و صابونی بکار بینن کو هر تم وره بکارانین بدمی را چرمی مروف باشده به هر وها جبو پور دوشه و زواجی پر باشه جا آلی دن و جی جا شامپوانین که دهندر وان دا تشتین کیمیاوی هنه گلکی باشتره.
Sabûna Kizwanan di vê bernameyê de ji cihê ku tê hilberandin derket û gihîşt ber ekranên hemû welatiyan. Bi vî awayî bû rengekî welat û di nav xelekê de cihê xwe girt.